Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi ki top medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjaslian. Umrupa Premium Meghalaya. President Jong East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ba Wandon Bok Jorwa ulabu jingkli bat panjing pensyairu naga sorkar jela yaki bosdem kibla pendat jiki number plate ML not iwe hatu kidi kali sorkar niki kali kamai bat haga jukupor ulakin thoru yaki jing pelat jangka sorkar yaki bosdem bat omta yaki jing tip kibabenya kum mobile number license number bat jaka sa bapura jononya kali Henry kejing betha kalong betek tangai kidonya jogi kali kamai haga jing kerem gilar petai kubor ha khanyo truk naitung aracar alpusan uba jerwa ulo ongru balada ka sorkar kasnaan keseng jignonya kali kalong ka bakloy ban pediang yakaan lada kalong ka biang Henry lada kamlong ka biang keseng kan kentai mardor kum ya katakaan Shushu lo ongru balada ka sorkar ka perkhas ngokya yaka jingisngan jingi pai ba nonglet nangwan kediban bu iki pulet traffic hasurak berat pusau kenta adin bangi lai adin bingi osho ya ka hindi kobor han saya kita sini nang ni nang tai nadu ba kelami katu ka bohong bangi kadon kui ka kali ka taksi ka kamai ka silo ka sekarang dah mau masuk saya tu pergi itu dia nah itu dia kita bagi orang bagi nak perlu kita bata tak ai ban percubia ik passenger bagi lebar menuju dia hadin tu kalau ami ke cingkiran nang ni nang tai ba ki ka tintin ka bohong ba pansingan kali kawan reki passenger ki dom tamban song tang dah kalistan ni kan ni on dah di ki bakala de khnang ba kan menra ya jinggi piang lang ya baru ki lomnya taksi ni pusulong nang suka pan ajeng dum tang ni baru kita taksi rolling do inde ki pusni baru kita taksi rolling do inde ki pusni on radio rese yo don pade kino ki ba le bakla dan ni ki ba le ya kino ka bolong bean ka bolong persya ya ka bolong ki kami kino wan ki kaan pade ka don ni selat ni kaan ka don kaan ki kan le stam rese kan ni ka plan juga government se ka de ka menra kino gila kan unkam yang iki lebar taksi iya ke Indonesia kan ke sulong ni ka jela ka jumi kalawan kuwe ka project ke smart project kalau dengan ba tang nak tahu begini ki taksi ba kamai rolling ko sulong ni kini ki kali ki ba kamai ni ko sulong ni ki ada nak kali yang surkar kadang menra ada kali berkali ka pelan kalau ba kali ka smart project ka berkam jumut ada smart project yang Sulong City gitu ni. Diketahui ketika jemput ke bawah naik ke bawah di press media ni kan sih. Iban singan tera song hi haga Indonesia. Kemudian dong Muhammad lah kuwi ki local taxi. Di ladon lupa ya kata safety kita number plate atau stiker kita nak lihat kata department ni ai kita ya ki driver kinongnya ya ki kali don lagi license kan itu ada ki identity ki bagi sarkar hi kana itu ki baru teh ni benekkan pate kata suba ka sarkar hi tadi haban kong kala perni ki baru hi ki kendon ki ba kala bu nak safety jom ki travelers ben kampam ki driver ki balik ki banyak ya ki kali teng suba tangani ru suba kala biang bi bagi dia sangat ini ben berkau dekat pate ki polisi lagi lat menra ya ka bagi hibat ka bagi knowledge nawan ni po sulong ni soba kalau long tik pun kam no kita beli gini ki taksi kita beli po sulong kaptam kita bun hina kinong taksi kita ki ono kiba kilong wan ijukitat ni ki kilong less ijukitat no kita na ka beli uti kita soba kalau tik tempat sundan na ban ra ya jing kam ka ya ki para lebar ki ai ka po sulong habire baka ta ka news mo ngampat ong bakaan habire bota kubor ba syukran nagaliang minister in charge of tourism pa polendo ti nagaliang juming kasang hi ngisngaw kaman si kadaya ba nagaliang sarkar kalakwa masnaan tang ba kani kaan pada ki masisir may driver gilay kalong uniform bro ko green dia
Te benong mensenaan tang ni pok migelia hapok kaak pada kambatai kata. Kata kalau long lupa sabar jong kaak. Te henry ke ke ba perlong ba mentak beladon lupa pada hakaan. Kolong ba hakinu nu kali kamai la de pok lupa hang tu katkum ke Central Motor Vehicle Act hak nais pak provoka bat ke Central Motor Vehicles Rules hak nais pak provoka pada batai syai ba hang tu ba tang ya kerteng jong try kali la display. Rengkat berki number phone. Mo te ya kini ka kampul ada blek tang haki por ba manswa ten rei ka ek ba pelong pat ya kitra kali bakin mi sakmat haki por bumbu dak sing ujor dak ba kiong bang isu syak phone lenter mentip kidi ki phone hakan uno ko banta te kamlong secret chu la ne kamlong safe wadi kitra kali te ka ek ba pelong pat nang din nang tu ko wan ra no se kini ka security new high security number plate te kladu no tu ko banta te menta pada ru benong ban wanra kata jing singan nak menta ka lek kawan jeng ipat ba nong lek nongwan ngi kentu ya ke sarkar ba lakuno kumno kini banbu 24/7 ya kini ki pulit traffic nrei ke mengilap menta long wada traffic police tang pop prabaji te nak chu te te wada kali kamai jong ngi kamai tang hap menta pop pra na baji ngimju kamai plat tang ta te ka ba pelong pat ban lek ya ke sarkar hang ni benta kalau mendek soft target jong government benyo on penrekam itu tracking device ya ki kali kamai mo kata kade beningkong namar ba kitu kinong sya luti lani kitu kinong sya le kamsneu hapo kali local taxi men ngi tang hikot kubor henry kai ba penlengo yang ngi kaseng pat ki kami sakmat bakin al complain cengi kaseng lani bakin ada ka FIR sya ka concern department te kata kade bawon ra yang ngi hak umdum yo le se kadi tang ka jing kwa ban penthok bia yang ngi kaseng ru nani kinong nya kali ru ngimla bantip te hadu kat kini kisngi ki bamentahi ngi ong bai persa ye ki pajba nong le nongwan bakim dai bantiang ba haba kisong da kanuno ka local taxi kam juk hamle jengai keremi persa ka local taxi kam juk hamle jengai kadistan ka ba kla jengai pada kadi 1 kilometer namar ba ka Shillong city ka dantang 10.5 square kilometer te kalong halori bede ba kata ka benta te nak liang jungi kaseng hi ngi sa hak umdum bangin pet ya kata notification jong government la ka penmi hak no benta namar ba sisem ki penmi ya kani kaan kamu ka dem taklut ya bro khat ki driver ki ba wan sane spot jelame klia om tangi ki nong me klia ki jongi om tangi khasi ki jongi ndrai ko makolong menta sisem ba don ya driving license ngila melinya kali sekinu ki jaka tela da kani kaan ketrikam tang ne postit jongi ngasmo ba kalong ba bean lada uang man ba de ban lada uang man upol uang ba de ban penmi yang nak tu ka jo ko masya kaan ba don lupa hapo ka ba ya kertang jeng try kali la ban pak display ngin display ketu te beladon lepa kan ngimla li ndai menta banong ba ye driver fa le kam ta te ngi hap kentu ya sarkar leng ba poleng do la do la banong ban reamen Central Motor Vehicle Act ting nakalian jengim kasangin ayawat what you pol but hakjo ko por ngi krame ting basai ba poleng do wang ba tang baro ki kali kamai lajno ki kali government tengah bu jeng kali yuru menta hato ki ML jeron ki kali kamai ne ki kali jonggi government lada dai ki kali kamai pensai lada kan dai pak kali government bale pak tax pat ipat ba tham tam ye ki khna school ki hab ki ber ki jongi ki hab siu ya kata ka tax ke government tengah ko aman pensai so ye ki ba pensai so muru ba kali ML jeron kali kamai ne kali sarkar bat kumjo pol uang ba sakiwe ki jelam mo sakiwe ki kiri wan po Singapore wan ra ni kan ke Singapore kan ki India tapi ko aban keren ya kan po India se abang ngi de kinong India ngi don yang driving license ngi yo ke driving license nang ne na po megalia ngi la nya ya kli habo ko we kiri India ki kata de we ma pimla manong man chu thawan la do thau ba de kan ngi kloi ban pediang mo la do thau we kan ngi kloi ban pediang la da kata kan kolong bolong genuine ne la da kamlong genuine te nang liang jongi ngi snow de ban man kan tajwar ya kan bat ngi kentu ada kwa belon ra activity jong pajba hi 24/7 kidi benong traffic police kabar pa kadi benlong ba kumbala bananam ya ka Shillong city kadi kata smart city kadi men penbiang bro ya jingdon kam henry kum kolong menta kini ki berkhat kadi tangkaplan kumno ban yo ban snapi samaki nagaliang jongi hi kum kaseng ngi up ya ka meeting ka bakan khat nagaliang sarkar namar ba karkum kilat pathai khobor ki bangi ngi ba nagaliang menteri badi pet ya ka tourism uang unsa khat yang ikasian tingin saya terah kata meeting but hadin yang kata meeting saya sim yang kata rai ke bakado langin pedang lane em
banong menta banangan ong emru ngati kena hi ba unong bet mlong lada ong hawa pederu ni hab ya keren kan namar bakani habong driving license jong nu driver ni kadebet jong central lot menta finang pasukta tang yangi hang ni kamlong talo di berkhat kini ni kali barong sepok jalami kali akin hable lo kumta te kamu kini besnarak polisi ini pa ya kata ka kasong ba ka meeting ka ba un khat nak liang ka government but hagju ko por karagan ka bakadu hang ta bada kanu ke polisi bikin le watang itu ke polisi menta bikin check siti sipo mencek ikli banabar menta pinang habire tourism kala kiyo kumni mentai kram persahabat ha kata kajing kiyo jong tourism ka kiyo henry kat hitep bakat no teli ki kali na po Meghalaya state lani ki jaj banriu ki jongi ki bayo man kamay kita tourism kita gibre po banabar kimtep kabar kalong ba kinu ni kam sneo ki bami ru hangne po jala Meghalaya jungi kidai na kini ki kali R number kini kali private tang kidon ki kali local taksir ba siat rong yong rong stam hadu kini ki sngi ba mentang ilam ki biang tang stiker bayo na pulet henry kim dan pada kor kesla bo biang kata lada ki kwa bangin sakiru ngin spot inspection na spot surprise checking ngin alam mangi ta jaka nama lada ngibat para mangi kora jing sneu para mangi teng ngimpa man bale su ki banta bila penselur banle eng nu kam sneu wada kanan polok piang bala man play adu ho baje kan yu himbo traffic kita ki bro mo ane buk ki pulet tri mentang mu soma ki pulet pada himbo pskono tayangi ngim tang ya peno ya kiru dada maki ki ngim dan man pawarte hat application ki bon ki samla ki jongi ba kam jam ki banyak taksiru ki batre ki bentaru kila ban tre ne kam konong ta